Сәлем, дуслар, сезнең белән Алина Саф. И менә бүген 5нче көн ничек мин челлендж алып барам. Бу атнада видео чыга, чөнки минем уку башлана, мин укыйм. Иртәгә башлана уку, иртәгә түгел. 9нчы сонда, 9нчы январьда уку башлана, мин укыйм. Вакыт булмый, укырга кирәк. Мин сезнең белән күп булдым. Һәр көн видео төшердем. И атнадан, белмим, может быть, воскресенье чыга, яшәмбе көне чыга. Ләкин суббота, наверное, чыгар видео тагын. Без башлыйбыз, знаете бу. Мин яратам аларны. Orada sakın olama ne? Beni karışmıyoruz. May I help you? Like, do we got a problem? The fuck you looking at? Silikon естественный компрессор. Шундый кызык. Башны сондылар, карыйлар. Бер балык карады. Шундый кызык бу аквариум. Ничек бу? Аквариум. Ярар. Оу. Капельница куялар. Аз да емес, көп те емес, енді мереке оның өзі де, енді сол себепті өзімнің атынан сіздерге 91 тобына 3 жылдық мерейтойларыңызға арнайы сый-сияпатымыз бар. Қайда? Бәрекелді. Бата? Игіліздар қолдасын. Қайтырларың болмасын, ғұмырларың ұзақ болсын, қайда барсаңдар да жолдарыңыз болсын. А ну-ка, брать на себя оружие. А ну-ка, брать. Много не брать только на себя. И сражаться с ними. С кем сражаться? Инопланетянами. А в чем их? Я говорю, инопланетяне. А в чем их цель? Вот не понимаю. Они к нам приходят, мы же туда не едем. Они к нам приходят каждый раз, и мы вот это все видим, и думаем, давно, великих людей, начиная с вами, давай там. Давай там. Бик арды ул шундый сөйләшә, арды күренә. Мин уйламыйм, что алар эчтеләр, но мин уйлыйм, что ул арды. Балалар эчмиләр. Алар безнең суперстар.
Керемет. Бик кызык ушундай Мәссаған. бала. Катармен айта алмайм мен қазір. Тұра тұр. Менің слабый жерім. Бул программаны мен карадым. Субтитры русский бар, русча субтитры бар. Мен карадым аларны. Бик кызык булды. Осы күн. Сосын не ана Плутон планета емес қой. Бірден айтайын, үшінші ол жер. Үшінші жер. Сосын анау Меркурий. Сосын анау күн. Төртінші Марс. Соңғы Плутон. Мен ұнаттым. Мне, конечно, стыдно, что мен білмеймін олардың есімін, баланы. Соңғысы бүтін нәрсені точно айтты. Мен білемін. Мына жерлерде Меркурий бар, Екінші, значит, Венера. Юпитер екеуі. Бірінші тұрған қандайдан басталады не дей? Тұра тұр, егерде Плутонды алып тастаса, соң Меркурий кетсе одан біз ба не? 9 планета ғой бізде, да? Жердің қасында мына жерде ай бар. Давай мен екіншіден бастап айтайын. Оны алып тастаған өзінде де біз үшінші болып қала береміз, Венера, Жер, Марс, Юпитер. Біз оған дейін екінші... Оның башқасы сондай